namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel hey ya namuntlha of course hi ta hi khelula hi boy 7 za tanihileswi mi ri ka swi vona ku vhele hi siku kusuka loyi hi nga ta hi khe hi n'wi lekana kokwani Chauke then amakumu of course hi ta tlhehetela hi yona kokwani Chauke leyi nga kota strong already mi nga mi swi voni vhele hey hayi siku kusuka guys siku kusuka ne yeah but vhele we have another update laha in overall boy 7 za a hi hlamusela kahle va holovela yini because vanhu vo fana mani swi twisiku kahle loko a va kha bifa vanhu vo fana vo kokwani Chauke vhele a ni nga swi twisiku va kha sukela kwini mara ku na tlipi yin'wana nga hi endla laha ku hi side ra yena a hlamuselaku beef leyi hi vona ku yi va yi ri kona kha ni letela tivhidiyo ta yena laha ku yi va yi kha yi sukela kwini and stuff like that. Loko hi va na group na mina na group ni kona kwa a endla xin'wana na xin'wana lexi u xi lava wa nsukela u vulavula hi mana mina ivi u lava ku mina ku tshika u nsukela ka u vulavula hi mana mina hi laha u rhandzaka kona u vulavula hi mina hi laha u rhandzaka kona mina ni nga heli matimba ni wa loyi hi ta bifa na wayawayiro se vanhu vo to tinghena hi mhaka va swi tivi va byeli ntiyiso vanhu va ka gasa u tshe u peta na tin'anga leti tin'anga leti hi ku tin'anga leti ta fika ti rhukete mina ti vulavula mi ku biya na mi ni jika hi tona phela vanhu lava va fikaka va rhuketeliwa la i vanhu lava fikaka va xa timhaka va nga ti tiviku mina vanhu va ka gasa munhu u byeli mina a ku mina a ni n'wana wa koka ximanimani a byeliwe lowo vhiya vanhu okay mhaka yeyo a wu n'wana wa kona ka milamula loyi wena u khendla xin'wanani wena wa vhiya we nge zi nchumu hi nga va byela maphorisa be wa vhiya wena ni tlhela ni va ni nga na proof ni va tsundzuxa na munhu loyi a nga n'wi vhiya luya a n'wi tsundzuka munhu wa misisi loyi a nga n'wi vhiya ni boxa ku ta huma xihundla xikulu hi boy lowu la ku phungela se loko mi lava ku kuma xihundla ne nga mi bifa hi kwini a wu tshama u ni twa ni kha ni ku wena ximanimani kumbe u ni twa ni ku hloni.com u tshama u ni twa a mi na proof hi be va n'wina sweswo u tshama u ni twa ni ku as of yet so in overall tanihileswi mi swi twa kwala ni swi ku beef yi sukela kwalaha ku a wu n'wana wa kona ka milamula like yi fambelani yaleyo manyangatsi ku ri allegedly ku yina boy 7 ze kombisa ku hayi kokwani Chauke yi fike yi kombisa ku a hi n'wana wa kona le mutini leyi as you can hear ku i dyiwe xivongo very swi clear swi le ku twisekeni point yena kwalani ku i ri yini and stuff like that laha vhele a continue ku vhele kha i accuse kwalano so swi important ti-accusations leti ve khe ti yingisela because yi ve khe yi swi responda swo yelana swo kokwani Chauke ka the same video ta hi khe hi swi vekela kwala makumu and stuff like that nsimbi ya mayi nsimbi ya jemini jarantikela a ni ku byela lama u nga se swi tiva ku ri no mi ni kwatela yini kahle xi lexi vanhu va nga swi tivi ka gasa mi ni chingeliwe mana mina la na ha ku sungula ku endla vito ra boy 7 ni ri na rixile vanhu va ku no a ni wa kona ndhawini ya so wa swithu na tsundzuka a ni ri kona i swa khalenyana se se swi leswi a swi humi ka mayindli ya mina se loko ni xaveliwa vanhu lava vanhu va lava swi vuli ku no loko nga ni dlayanga ni ta tshika ku vulavula ni nga tshiki mina a ni twi mina na swi twa sweswo mina ni ta yi pfala live u vulaka wena mara ku hava ku wena sweswi va ku byela u ri yellow bone swo sasekisiwa n'wana mani va ku byela a wa kona la ka makhuvele u vula ku wena u ta hila u vula ku wena u nga ta penga TikTok loko u n'wi vo munhu luya okay mi mi hlamula swa straight mina ta ni ku byela rito rin'wana va nga swi tivi vanhu va ka gaza loko u lava ku dlaya u nga zi vutisa dlaya u lava ku dlaya u ta timhaka ti tshamiseka a ni heti timhaka mina vanhu va ka gaza a mi nge yi twisisi bifi leyiwani n'wini I think mhaka yi clear guys mhaka yi clear so ku hit boy 7 loko khe hi n'wi yingisela kahle la i lava ku va na swi swa laha swi endliwa leswi nga related vhele na apology
nhloko from kokwani Chauke ku hi yena yi fike yi kombisa ku i wa ka ma boy Sevenza yi kombisa na xivongo yi confirma ku hayi a nga dyiwangi xivongo swilo leswi swi nga ku n'wi kwatiseni swinene and stuff like that okay hi khe hi yingisela ti-clips ta yena laha ku vheta hi va hi swi endle as a summary hi va yi tole ku hi sayiti ra yena kombisa ku hayi va n'wi chingerile va ku a hi n'wana wa kona le ka Mulamula leyi na mhaka leyi a hi wa ka Sithole ni na mhaka leyi so hi leswi very swi nga fika swi n'wi kwatisa ngopfu boy Sevenza and stuff like that. Miri a mi chavi munhu mara ku na mahungu mo n'wina va ti va ta mi fayitela hi swimusana swi vanga ti-problem a chavi nchumu va va vuyi kambe why ma ku va vuya so mi nga vuli ku va vuya a ni a va tirhise vana eboti a va nge endli nchumu eboti a va vuyi futhi eboti kasi a ka ha ri swigono na a ni ve ri swigono Hezekhani a swi na nkani ngopfu boy Sevenza hambi sweswi a nga doneriwa hayi hi ku boy buwini a fikeriwile va tlhela va teka na swilo a kwale xopeni ra yena vhele a tirha ku oxa swa tinyama and stuff like that a bucharini so a swi na nkani xi ri xi redisini a kha a kombisa na tin'wana ti-sections vhele to vheta ndla as a summary ku se i tiyini se i na nsimbi na yena i ready manjeni hayi okay so mhaka la vhele a helelangi la so after ti-live leta boy Sevenza ti nga ndliwa ti ndliwe late kahle ti ndliwe late around from ti 12 August or 13 August or somewhere around 12 a.m. In between those days so hi ti 13 August kokwani Chauke yi responded to that matter yi fike yi endla a live laha hi nga vheta xi twa ku hayi xi directed to boy Sevenza ta tlhela vhele xi prove ku hi ti-video clips tetiwa hi ta hi khe hi tirhisa tona and stuff like that so hi fike hi twa yi fike yi kombisa marito lawa khensa swinene loko mi vona vanhu va fona va chuhini van'wani va ri kokwani Chauke mina ni dlayi vanhu mina loko i bifa kokwani Chauke va bifi nga chuhangi loko i ni bifa ku ri kwala tlhelo wa fona wa chuha a ni swi tivi swi vula yini ni bifi i tiyimelini timhaka ta i va i ri sure loko u endla swilo ku loko ni bifa hala tlhelo wa foni ku a ni holovi na n'wina nhundla ti-contact a ni swi ngheni leswiya mina ni nga nghena leswi ni swi vonaka leswi wa ni gega i ndla njhani I'll deal with you Hello? As a head, I come to know you hear content, yeah, very good. One clip and like how come so we say that boy Sevenza ka live logo yana ever kanda content. And the someone is minister creator and u byela namuntlha is minister creator mina ni endla content yo sese nuna lwa nga mrandi loko hi wa catcha ni fanele endla yini content a swilo hinkwaswo nga ta endla ku tsakisa van'we vanhu a swilo hinkwaswo nga ta ku mbala xitofi xexo nga ta tsakisa vanhu u fanele u swi tiva sweswo se ku haxi lexi ni nga ta xi endla muze mahunda xa ku dlayiwa mahunda xa ku ni dlayi Okay, majabonani ku ri swona so hi guys mhaka kona hi yeleyo a ka ha ri busy blind vhele hi ku vheta hetisa hi yona kokwani fonyonyo la ku busy blind structure lexi xi le ku heleni as you can see kwala na se xi le ku heleni swilo swi kahle di busy the animal a tinghozi swa dyona swi na ntikelo as you can see structure se xi kona kwalano dyambu ri le ku teni vhele ha xihundla we know it again ka hisa so vanhu va ta va ri tshame kahle va ri ka shade ya swilo swi va proper and ku yi kombisa swo tala ngopfu kahle la ku na swilo swo karhi swi nga ta kha swi suka laha hi ngo vheta hi khavhara na swona xa mabyalabyala na ku susa leswi na loko mi ta ndla mucato ku va ku ri ndhawu leyi fambelanaka na leswi mi swi endlaka ya karhi ka kokwani Chauke property leyi i xavaka loko u tshame ni ehlekete leswi karhi ka kokwani Chauke as leswi moweti wa famba hi mfumo i ti vonela kwala khoneni as of yet so a yi ta yi kha yi swa tihenisi laha ti-drawings vhele ku ri free advertisement hikuva minkarhi leyi a yi nga tsundzuxeki yo sungula so hayi loko sweswi ku na lava nga yi tsundzuxaku hayi yi nga remove swilo swo fana na leswiyani and then na n'wunhu yeni lowu humesa enani laha as you can see a hi n'wi suseni fast vanhu yeni lavo kha va enani va ta kha va susiwa swilo swa tihenisi swi ta kha swi ku ta ku ri swa proper ku nge vi na rasi laha and I remember Gagasha a vulavula hi swona ku a yi susi swa tihuwahuwa la swo ti-painting swa unnecessary swa mabyalabyala minkarhi leyi a vulavule hi swona so a swi komi na ku se yi le ku tekeka ti-advices and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza tsuka va ta khomela
mintirho hi vulavulo he n'wana mama we u tshamela muwaruwaru tshika mintirho hi vulavulo he n'wana mama we u tshamela ku borha bolo tshika mintirho hi vulavulo he n'wana mama amacela vusiwana amafani ni vanhu van'wana a swi